Dobro večer, poštovani prijatelji. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ovolikom broju. Drago mi što ste se odazvali pozivu Srpskog kulturnog prostora. Moje ime je Stevan Babić i naš prijatelj večeras će nam se obratiti dr. Aleksandar Dikić. Večeras promovišemo njegovu knjigu Hrestomatija srpskog stradanja. Kao što to red nalaže, ja ću sada pročitati biografiju našeg gosta. On je rođen 15. septembra 1978. godine u Nišu, u rodnom gradu, završio osnovnu školu, gimnaziju sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet upisao je 1997. godine, a diplomirao je 2004. godine. Postdiplomske studije nastavio je na Univerzitetu u Beogradu, gde je magistrirao 2008. godine i tako postao magistar medicinskih nauka. Doktorske studije nastavio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, doktorant je od 2013. godine. Od 2006. do 2008. godine radio je u službi hitne medicinske pomoći u Odžacima kao šef službe. Specijalističke studije završio je 2012. godine i postao specijalista objetne medicine. Subspecijalističke studije pisao je 2017. godine. Zaposlen je u Opštoj bolnici dr. Radivoj Simonović u Somboru. Govori engleski i francuski jezik, autor je 2 knjige Nastanak i nestanak, jedne države Pravda za memorandum i Hrestomatija srpskog stradanja. Svira gitaru i klavijature, bavi se polumaratonskim trčanjem, košarkom i fudbalom. 2013. godine bio je član opštinskog veća opštine Odžaci. Tema knjige je stradanje srpskog naroda kroz različite periode u kojima smo uvlačeni u geopolitičke igre velikih sila koji su svoje ratove i svoje interese branili do posljednjih Srbije. Vođeni plemenitom željom za slobodnom i nezavisnom državom kao zalogom za opstanak našeg naroda, bili smo često lakoverni i povodljivi i kratkovidi, da ne vidimo da smo samo pijuni u velikim kraljevskim gambitima koji su nas koštali nacionalne supstance i vekovnih ognjišta. Sada bih zamolio našeg gosta da nam se obrati, a vas bih zamolio da posle obraćanja Aleksandrov postavite pitanja, verujem da će biti. Izvolite se. Hvala. Kada promovišem knjigu, obično opisujem korice ove knjige, zato što one zaista opisuju šta je napisano između korica. Slika je delo Miodraga Ivanovića, ikonopisca iz Srpskog Miletića, koji je oslikao crkve širom Srbije. I kao što sve kod Srba ili većina stvari počinje, tako i kod nas, mi smo se sreli u kafani i ja sam rečima objasnio šta bih želeo da bude na koricama moje knjige, a on je to bojama oslikao i ispala je slika gde se vidi šahovska tabla na kojoj je srpski pijun na kraju te table, gotovo matiran, završni potez je da padne sa te table, njega napada britanska kraljica, ruski lovac, nemački top i turska konjica. Iza te šahovske table su srpska groblja, popaljeni i porušeni gradovi i sela i srpska zastava crvena od prolivene krvi. Kao što je napomenuto, ja sam napisao jednu knjigu koja će najvjerojatnije sledeće godine doživjeti drugo izdanje, jer je prvo izdanje rasprodato. Izdala je Beogradska izdavačka kuća Prosveta. Radi se naime o knjizi Nastanak i nestanak jedne države i nadam se da ću izdati to izdanje na 100 godina nastanka Jugoslavije. Kada sam pisao tu knjigu, nisam uzimao u obzir neku dublju analizu srpske istorije. Više sam se bazirao na istoriju prve i druge Jugoslavije, kao i istoriju naroda koji su ušli u tu Jugoslaviju, bolje reći prostora za koje je ta istorija vezana. Ja sam kao neki dug prema toj knjizi koja je ispala takva kakva je ispala, vezana za
objašnjenje memoranduma, zato i pod naslovu stoji Pravda za memorandum. Video sam da sam izostavio velike delove srpske istorije i kada sam počeo da je proučavam malo dublje, video sam da je zapravo istorija Srba zapravo istorija njihovog stradanja ili našeg stradanja. I ono što je poveznica u ovoj knjizi, što je tema ili ideja vodilja, jeste obrazac koji se ponavljao iz veka u vek. Vremenski period koji opisuje ova knjiga je trovekovni, dakle od Velikog Bečkog rata pa sve do Oluje i Bljeska 95. godine, a obrazac koji se ponavlja jeste da se Srbi dižu na oružje usled promene geopolitičkih prilika, vodi ih želja za postojanjem njihove nezavisne i suverene srpske države i veoma često ostaju ostavljeni od strane velikih sila na milost i nemilost svojim neprijateljima, gubeći, kao što je uvodničar rekao, nacionalnu supstancu i vekovna ognjišta. Ja ću kratko samo preći preko događaja koji potvrđuju ovaj obrazac. Veliki Bečki rat od 1683. do 1699. godine najznačajnije je po tome što je to jedna od najvećih kontraofanziva koju svet pamti. Dakle, hrišćanska vojska proterala je Tursku od zidina Beča pa sve do Južne Makedonije. Austrijski car Leopold pozvao je sve balkanske narode invitatorijom da dočekaju hrišćansku vojsku kao oslobodilačku i da ne budu pasivni, već da ustanu na oružje i sami doprinose svom oslobađanju. Ne znam za druge narode, ali srpski narod se odazvao tom pozivu i pored početnog kalkulisanja Arsenija III. Čarnevića da li će srpski vojnici biti pod upravom Venecije ili pod upravom Austrije, ta dilema je prekinuta time što je glavnina austrijske vojske iz Niša, vođena oficirom Pikolinijem, ušla na Kosovo i Metohiju, oslobodila Pećku patrijaršiju i zapretila tada već patrijarhu koji je slonjen u Crnu Goru da će postaviti drugog patrijarha ako se on ne bude odazvao pozivu austrijskog cara. Srbi su se digli, stavili su se pod komandu austrijske hrišćanske vojske, međutim, na nesreću došlo je do poraza na Kačanaličkoj klisuri, predelu Metohije, došlo je do pojave kuge na teritoriji današnje Makedonije i Južne Srbije, ali ono što je još bilo značajnije to je da je Francuska zabila nož u leđa, tada već po prvi put, moćnoj austrijskoj carevini, jer nije smela da dozvoli da se ta carevina prostire od Rajne pa sve do Carigrada i onda već više južni ili južnoistočni front Austrijancima nije bio toliko interesantan. Turci prelaze u kontraofanzivu, preuzimaju utvrđene gradove i Niš, i Vidin, i Beograd, bivaju zaustavljeni kod Sente, ali Karlovačkim mirom 1699. godine granica prema jugu bila je Dunav, a Srbi su ostavljeni na milost i nemilost i za nas, kao posledicu, najznačajnije da je Veliki Bečki rat uzrokovao prvu veliku srpsku seobu, iščašenje nacionalnog patosa iz jednog dela nekadašnje srednjovekovne srpske države severno od Save i Dunava. 20 godina kasnije obrazac se ponavlja tokom rata 1737. do 39. godine, kada opet Austrijanci prodiru Moravskom dolinom, dolaze preko Kraljeva do Raške oblasti i opet dolazi do poraza od strane Turaka, do kontraofanzive i Srbi opet ostaju ovog puta Beogradskim mirom koji će zapečatiti u tom veku granicu između dvoje carstva na Savu i Dunav. Srbi ostaju opet na milost i nemilost Turcima i pod Arsenijem IV. Šakapendom drugi kontingent Srba prelazi na današnju teritoriju Vojvodine. I treći put u istom veku i treći put isto geopolitička sila u vidu Austrijske carevine
periodu od 1788. do 1792. godine planira isterivanje Turskog carstva sa prostora Balkana. Srbi se opet dižu na oružje, historiografija naša pamti taj period kao period Kočene krajine na istoku, ali su se značajnije i veće borbe vodile na jugu i na zapadu. I opet Francuska, ta čuvena 1789. godina, građanska revolucija, gde su se istočni dvorovi više plašili za svoj opstanak i za kontrolu tog požara revolucionarnog nego za oslobađanje balkanskih naroda. I opet su granice bile povučene na granice iz Beogradskog mira, a Srbi su bili ostavljeni ponovo na milost i nemilost. Posledica tog rata jeste da su Srbi amnestirani, a koliko je tužno izgledalo to pacifikovanje Beogradskog pašaluka, svedoči i pismo igumana Tronoškog koji šalje molbu austrijskom caru, tada već Francu II, da ne mora austrijska vojska da prelazi Savu i Dunav, nego da se pošalje džebana, puške i nekoliko topova, da će narod Jadra i Mačve sam odbraniti svoju slobodu. Međutim, milosti nije bilo i Srbi opet nisu doživeli da budu slobodni i nezavisni. 18. vek je, dakle, vek ne samo ova 3 rata, već i Srbi koji su pretekli ili pobegli, bili su topovsko meso u rukama carskog Beča. Tada su bili ratovi za bavarsko, i za špansko, i za austrijsko nasleđe u kojima su učestvovali i ginuli Srbi. 18. vek je vek koji Srbi završavaju time što nemaju svoju državu koju su izgubili još u 15. veku, ali nemaju ni svoju crkvu koja je ugašena, poništena, nekanonski 1766. godine, gde je Pećka patrijaršija, bilo je zabranjeno čak i pisati o njoj, gde su Grci fanarioti vođeni velikogrčkom ideologijom gotovo sve autohtone, autokefalne crkve na Balkanu poništili. I možda je to jedna slika koja uveličava događaj kakav je prvi srpski ustanak 1804. godine, jer, kažem, u 19. veku Srbi nemaju ni državu, ni crkvu, kada govorimo naravno, o predelima stare Srbije. Jedino što imaju jeste status raje, status građana drugog reda i čak u tragovima deo neke seljačke, trgovačke elite, bez ikakve lokalne samouprave, sa nekim privilegijama koje su dobijene, ne tako beznačajne, koji su dobijene 1793. do 1797. godine. Međutim, te privilegije su poništene ulaskom Dahija u Beogradski pašaluk, uz pomoć Pazvana Oglua, gde je Zulum naterao Srbe da se pobune protiv Dahija, ali svođenje prvog srpskog ustanka na bunu protiv Dahije je zaista deminuacija svega onoga što se u tom periodu dešavala. Taj period je izuzetno značajan i veličanstven. Šta se zapravo desilo? Dahije su pobijene već u avgustu 1804. godine. Turci žele da pacifikuju potpuno Beogradski pašaluk, jer znaju da su Srbi naoružani i znaju da je počela buna. I onda se dešava nešto što je iznenadilo gotovo celu Evropu, a to su srpske pobede na Ivankovcu, Deligradu i Nišaru, kada su Srbi zvanično, regularno sultanovu vojsku porazili i potukli do nogu. Dakle, i Sulejman Pašu koji je ofenzivu pokrenuo iz Vidina preko Niša, dakle sa južne strane, i preko Mišara, dakle bosanska vojska bila je potučena do nogu i Srbi tada prvi put postaju važan politički vojni faktor na Balkanu. Turci im nude Ičkog mir, koji mnogostruko prevazilazi privilegije koje su imali krajem 18. veka, svode lokalnu samoupravu sve do obor kneza i takva autonomija Beogradskog pašaluka bila bi druga po važnosti u celoj Turskoj imperiji, samo su takvu lokalnu samoupravu imali još Tunis i Egipat. Međutim, Rusi
kao Austrijanci u 18. veku, Rusi se pojavljuju kao glavna geopolitička sila koja želi izlaz na topla mora, koja se ustremljuje prema obalama Crnog mora, a u perspektivi želi da izađe na liniju Dunav-Jadransko more. Rusija ulazi u rat sa Turcima 1806. godine i Srbi prekidaju pregovore sa Turcima, odbijaju Ičkov mir, gde Mladen Milovanović, vojvoda, odgovara Turcima da će Srbi bolje harač koji daju Turcima potrošiti na oružje da bi branili svoju nezavisnost nego da ponovo budu raja u Turskoj imperiji. I opet Francuzi, Napoleonov prodor, velike koalicije i velike armije prema Moskvi, Rusi više nisu zainteresovani za Balkan, spašavaju svoju glavu, dolazi do Bukureštanskog mira i te 8. tačke koja se odnosi na položaj Srba u Beogradskom pašaluku, i treba istaći da su Srbi odbili tu 8. tačku Bukureštanskog mira, jer ona je podrazumevala vraćanje turske garnizona u srpske gradove, jer prvi srpski ustanak nije veličanstven po tome što su zaista tada udareni temelji moderne srpske države i s pravom se naziva Srpska revolucija, već su postignuti izvanredni vojni uspesi. Oslobođeni su gotovo svi utvrđeni gradovi u tom delu Balkana, dakle i Kladovo, i Smederevo, i Šabac, i Sokograd, i Užice, i po meni najveći vojni uspeh srpske vojske možda do tada u istoriji, a to je samostalno zauzimanje Kalemegdana i oslobađanje Beograda, jer u svim onim ratovima u 18. veku da biste oslobodili Beograd morali ste da imate izuzetno organizovanu i obučenu vojsku, izuzetno obučene i sposobne vojne komandante. Beograd su osvajale hrišćanske vojske od Poljaka, Holanđana, Austrijanaca i tako dalje, a Turci su gotovo sve svoje kapacitete koristili da bi izvršili kontraofanzivu. Srpska seljačka, hajdučka vojska uz pomoć onih iskusnih frajkoraca je uspela samostalno, bez ičije pomoći, da osvoji Beograd, što je izuzetan vojni poduhvat i uspeh. Sve bi to bilo poništeno tom 8. tačkom, u Kalemegdansku tvrđavu bi ušli Turci kao i ostale utvrđene gradove, što je jedan korak manje samo do povratka Janjičara i gubitka onoga što su Srbi ostvarili još 1804. godine. Ali bez pomoći svoga pokrovitelja, bez ikakvih upliva drugih geopolitičkih sila, Srbi su ostavljeni po 4. put u roku od 100 godina na milost i nemilost Turaka i dešava se ta katastrofalna 1813. godina i novo iseljenje Srba severno od Save i Dunava. Obrazac će se ponoviti tokom oslobodilačkih ratova ili ratova za nezavisnost 1876. do 78. godine. Kratko ću preći, jer je prethodni rat bez Prvog srpskog ustanka, dakle onaj rat kada su bili uključeni velike geopolitičke sile, tada su Katarina II, ruska carica, i Leopold II već podelili Balkan na istočni i zapadni deo, istočni koji bi pripao Rusima, zapadni koji bi pripao Austriji. Tako su tada 1876. godine Aleksandar II, ruski car, i Franc Jozef, austrijski car, podelili Balkan, a Srbi su vođeni idejom da naprave sve srpsku državu na Balkanu, da ujedine dve kneževine, Srbiju i Crnu Goru, da oslobode Kosovo i Metohiju i Rašku i naravno sebi pripoje Bosnu i Hercegovinu, što je bio istorijski nacionalni cilj svih srpskih generacija od Kosova pa na ovamo. Međutim, Srbi nisu znali da su se carevi već dogovorili i da su postojala dva izbora. Prvi je da Srbi izgube rat. Carevi su se dogovorili da se stvari vraćaju na odnose koji su postojali pre rata uz eventualno vraćanje Turaka u Kalemegdansku tvrđavu. Postojala opcija da Srbi dobiju rat, ali 3 postulata su bila nepromenljiva. To je da nema ujedinjenja Srbije i Crne Gore, to je da Bosna i Hercegovina pripada Austro-Ugarskoj i to je da Austro-Ugarska ima slobodan put
ka Solunu, odnosno da joj se prepuštaju Novopazarski Sandžak sa kontingentima vojske, kao i prolaz preko današnje Kosovske Mitrovice prema Solunu. I ono što je najbitnije, to je da će ta Srbija, koja bi pobedila, dobila nezavisnost, biti ekonomski i politički zavisna od Bečkog dvora, u budućnosti da se i stavi pod vazalnu upravu Bečke krune. Srbi su ušli u taj rat, izgubili prvi rat, 1877. godine potpisano je primirje. Rusija sada svojih interesa ulazi u rat 1877-78. godine, već je bitka na Plevenu i već je rat gotovo završen. Uključuju se druge geopolitičke sile, a Rusi pokazuju pravo lice gde stvaraju veliku Bugarsku Sanstefanskim mirom, koja bi trebala da izađe na 3 mora, na Egejsko, Jonsko i Jadransko, da šire ruski uticaj na Balkanu. Rusi odustaju od Srbije kao primarnog igrača, oslanjaju se na Bugare i svesrdno Bugarima daju srpske teritorije. Srećom po nas uključuju se zapadne sile, Berlinski kongres je korigovao granice na Balkanu, Bugarska je svedena gotovo na današnje granice, iako je podeljena na 2 dela. Srbija je dobila proširenje, ispunjena su ova 3 postulata. Rusi su dobili proširenje, Austro-Ugarska je dobila Bosnu i Hercegovinu, Engleska je dobila Maltu, a Turska je sačuvala Carigrad. Srbi ništa gotovo sem međunarodnog priznanja i delimičnog teritorijalnog proširenja od tog rata nisu dobili, iako su kinuli, iako su imali legitimno i istorijsko pravo da zahtevaju svoju suverenu i nezavisnu državu. Postojala je alternativa koju je nudio knez Milan pre rata, a to je da ono što su Hrvati radili u Austro-Ugarskoj, a to je da priznaju Bečku krunu, ali da uvek insistiraju na hrvatskom, istorijskom i državnom pravu trojedne kraljevine, da i Srbi imaju svoju veliku svesrpsku državu, ali pod vazalnim odnosom, odnosno sa vazalnim odnosom prema Carigradu. To nije ispunjeno, ušli smo u rat i iz tog rata izašli onako kao što smo izašli. U 20. veku ovaj obrazac može se primeniti na aprilski rat, rat koji se retko spominje, rat koji se retko analizira, ali koji je meni ovako paradigmatičan po tome što je to rat u koji smo ušli ne boreći se za neke svoje ciljeve, već direktno braneći engleske interese, sprečavajući Hitlera da okonča, dakle, ili započne invaziju na Britanska Ostrva ili, kao što je već odlučio, otpočne Barbarosu i veliki napad na Sovjetski savez. Baciti rukavicu Hitleru tada bila je napisati sebi smrtnu presudu, gledajući sa realne strane, gledajući sa romantične strane. To je bio veličanstven potez srpskog naroda koji ne želi da mu neko dira u nezavisnost i ne želi podanički odnos prema bilo kojoj velikoj sili, ali gledajući geopolitički to je bilo zaista suludo, jer su planovi Engleza bili da se napravi novi Solunski front, planovi Engleza su bili da se napravi trojna koalicija između Turske, Grčke i Jugoslavije, gde će se Balkansko poluostrvo koristiti kao kopneni nosač aviona ili kao kopneni deo slobodne teritorije, gde će Englezi snabdevati balkanske države koje će ratovati protiv Hitlera i odlačiti mu pažnju dok Engleska se ne oporavi od poraza koji su doživjeli posle okupacije Francuske. Međutim, podaci govore da je Hitler imao negde preko 150 motorizovanih divizija, a sveukupna vojska, odnosno sveukupan broj divizija koji su imali Turci, Grci i Jugosloveni nije prelazio iznad 65. Dakle, Hitler je već bio spreman da ide na Sibir, a ne da čisti Balkan, i onda je razumljiva sa te strane njegova odluka da Jugoslaviju sravni sa zemljom. Taj rat, iako je kratko trajao 2 nedelje, od 6. aprila do 17. aprila, on je otvorio Pandorinu kutiju
jer je Jugoslavija, pored Čehoslovačka, jedina država gdje je direktno, flagrantno prekršeno međunarodno pravo, a to je da vi imate pravo da okupirate jednu državu, ali nemate pravo da menjate njene granice. Jugoslavija je zbrisana sa lica Evrope, smatrana je Versaljskom tvorevinom, a na njenoj teritoriji su nastale nezavisna država Hrvatska, pokušana je sa projektom nezavisne Crne Gore, anektirana od strane Italije, trećinu i više od trećine Srbije uzela je Bugarska, Bačko je uzela Mađarska, Srem je uzela nezavisna država Hrvatska, Banat je suštinski pripao Volksdeutcherima i od ostatka Srbije napravljena je okupaciona vojna uprava sa vladom Milana Nedića. Međutim, ispod te ljušture geopolitičke otvoren je pakao gde je svako ratovao protiv svakoga, postojale su 20 vojnih različitih formacija, gde su Hrvati ratovali protiv Srba, Srbi protiv muslimana, Srbi protiv Albanaca, Albanci protiv Srba, Srbi protiv Srba, u 3-4 kolone. Ja bih zaista volao da mi neko odgovori koliko nas je stradalo u Drugom svetskom ratu boreći se protiv okupatora, koliko nas je stradalo, koliko Jugoslovena nas stradalo u međusobnoj borbi, odnosno u toj klanici. Dakle, ako je simbol holokausta bio ciklon B ili Auschwitz, simbol klanja na Balkanu je krvava kama. Negde preko 1,5 miliona žrtava drugi svetski rat, sa druge strane Bugarska svoje žrtve broji desetinama hiljada, negde oko 25.000, samo da uporedimo koliko smo tu nacionalnu supstanciju izgubili. Ovaj poslednji deo koji sam pisao jako pažljivo, jer mislim da još uvek nemamo dovoljnu istorijsku distancu, to je deo koji se odnosi na Republiku Srpsku Krajinu, koja je pretposlednje srpsko stradanje u 20. veku, gde smo opet od strane nekih geopolitičkih sila, nečije politike zavedeni, gde smo opet želeli neke ciljeve koje nisu bili mogući u tom periodu, gde nam opet nude neki kompromis koji mi odbijamo, poput Ičkovog mira, poput Trojnog pakta, gde mi odbijamo taj kompromis, ulazimo u još veći sukob i posle tog sukoba gubimo i ono što smo imali pre nego što smo ulazili u borbu. Kompromis koji je nuđen, naravno, radi se o planu Z4, koga ja detaljno opisujem u svojoj knjizi, kao i odrednice Trojnog pakta, kao i odrednice Ičkovog mira, sve to imate u knjizi. Kao i garancije cara Leopolda i privilegije koje su pisane na latinskom jeziku, ja sam ih dobio i u prevodu i analizirao. Dakle, sve ono što smo dobijali, nekada odbijali, nekada gubili, pa ponovo dobijali. I zadnji odeljak knjige naziva se Kosovo tragedija durat ili Kosovo tragedija koja traje. U njemu sam upisao samo najznačajnije datume o Kosovu i Metohiji u 20. veku. I mislim da će se knjige o Kosovu tek pisati i o srpskom stradanju. Nažalost, da će se te knjige tek pisati i izdavati, da nas još čeka stradanje na Kosovu i Metohiji, nažalost, i da o tome samo u crticama i u najavi treba napomenuti u ovoj knjizi. Isto je bilo i posle Trojnog pakta. Vlada Dušana Simovića pobegla je iz zemlje. Kasnije se čak i on vratio u komunističku Jugoslaviju. Niko se nije ni padobrano vratio da se stavi na raspolaganje pukovniku Dragoljubu Mihajloviću da nastavi borbu u koju su uvukli tu Jugoslaviju. Isto je tako i 90-ih elita koja je odbijala neke mirovne sporazume, koja je lupala u nacionalne talambase. Niko nije ostao ni u Kninskoj tvrđavi, niko ni na Kosovu nije ostao da podeli sudbinu tog naroda, nego su glavom bez obzira prvom prilikom pobegli ispred tog naroda, ostavljajući taj narod na milost i nemilost neprijatelja. Tako je i danas.
ostatak Kosova koje je sada možda na dnevnom redu, postaje predmet zloupotrebe nacionalnih osjećanja, a politička elita koja gradi, deo političke elite koja gradi karijere na tom fonu, pokazala se vrlo ovako hrabro tokom 2011. godine i 2012. godine, kada su dizali balvan revolucije na Ibru, kada su opet dizali taj narod i obećavali mu da će živjeti u Srbiji, da to nikada neće postati nezavisna država Kosovo, a onda su glavom bez obzira pobegli u Ivanjicu, Lazarevac i Beograd i postajali narodni poslanici, ali ne sa prostora Kosova i Metohije, već sa prostora centralne Srbije, uhlebljavali se po različitim agencijama, kancelarijama i direkcijama, a ostavili taj narod na cedilu, pravdajući te svoje nepodopštine mudrom politikom, nužnim kompromisom i tako dalje i tako dalje. Nijedan od njih se, nažalost, smem da imam? Sve je dozvoljeno ovdje. Pošto mi je to sveže sećanje, pošto sam sa svakim od njih imao onako malo žučniju raspravu, dakle, ni Drecuni, ni Vulini, ni Pantići, ni Đukanovići, ni bilo ko se nije vratio na Ibar da pogine na tom balvanu koji su stavljali i isticali srpske zastave. Nijedan od njih ni ne pomišlja da govori sada o Borkovim sporazumima, nego iz debele Zaleđine, iz Ivanjice, Lazarevca i Beograda. Namerno spominjem ta 3 mesta jer su im matična izborna mesta posle 2012. godine. Iz te Zaleđine sada pozivaju kosovske Srbe da moraju da trpe, da moraju da budu spremni na kompromis i tako dalje. Taj usud političke elite koje nas vuče još na koji smo osuđeni još od 17., 18., 19., 20., pa evo i sada u 21. veku mi trpimo i danas. I ova moja knjiga može da posluži kao opomena da više ne budemo toliko povodljivi, da ne budemo toliko lakoverni, da razumemo geopolitičke interese, da razumemo da u velikoj politici ne postoje ljubavi ni mržnje, već samo veliki interesi, da smo mi malobrojni narod, da nas je sve manje i da iako imamo pravednu i legitimnu želju da živimo u nezavisnoj i slobodnoj državi u kojoj će živjeti većina srpskog naroda, do te države moramo doći uz pomoć mudrosti, pameti, kompromisima i jakim saveznicima, a ne na osnovu inata, ne na osnovu povodljivosti i ne na prvu loptu, ne zloupotrebljavajući nacionalne emocije, na čemu su mnogi izgradili političke karijere, takozvani državnici, čija je država sve manje ima. Ja se zahvaljujem što ste me saslušali. Hvala, Aleksandar. Ja verujem da neki od vas imaju pitanje, tako da ko je raspoložen poslije pitanja. Mihajlo, znam da Znači ja prvi, da. Ovako, prvi deo izlaganja, složio bi sam da se možda istorijske činjenice, ne bi se mogo šta raspravljati, ne bi se mogo sve potpuno jasno. Žao mi što upravo u toj knjizi dosta malo obuhvaćena tema Kosova i Metohije, pošto je tema stradanja Srba, mislim da smo najviše stradali upravo na tom području Južne srpske pokrajine. Tako da, kada bude bilo drugo izdanje, nadam se da će biti posvećeno upravo toj temi, da ćemo više diskutovati. Ipak ste vi pomenuli nekoliko činjenica iz vaše tačke gledišta, ali meni je zapala za uši, nazvali ste balvan revolucija, tako? 2011. 2012. godine, kada srpski narod branio svoje interese, ne svoje interese, branio interese Republike Srbije, branio je svoje nacionalne interese, a pre svega svoje ljudske interese, životne interese. S obzirom da pripadam jednoj organizaciji koja učestvovala u
organizovanju revolucije za život, ne balna revolucija. Stoga mi, eto kažem, para uši taj naziv balna revolucija. Samo se to teo za sada koristiti. Zašto sam ja to tako nazvao? Tako je, da. Pa zato što sam i tada, 2011. i 2012. godine, to namerno uporedio sa poznatom balnom revolucijom iz Hrvatske. I upozoravao sam da zaista postoji opasnost da se Oluja ponovi na prostoru Kosova i Metohije. Da postoji opasnost, da možda to se neće desiti, nadao sam se da neće, ali da oni koji pozivaju narod na neke političke manifestacije koje možda nemaju jasan cilj i koje možda nemaju uslova da se na taj način ostvare, su jednako odgovorni kao i oni koji ih šalju dole. Ja nisam vidovit, ali sam ja znao da oni koji su ih slali dole ih šalju zato što je bila počela predizborna kampanja već 2011. godine i znao sam da je to vezano više za Beograd nego za samo Kosovo. I kada sam video te likove koje sam nabrojao, znao sam da od toga nema ništa i da će stvari krenuti na potpuno drugu stranu i bio sam u pravu. Sad verovali ili ne, ali Bogu hvala, postoje internet, postoje ono što sam ja pisao, ono što sam govorio kroz radio emisije koje sam vodio. Čak sam predvideo delove Briselskog sporazuma koji će nastati u proleće 2013. godine, o njemu sam govorio, o tim nužnim promenama sam govorio još 2011. godine. I pravio sam paralelu. Ako vi Srbima u Kninu, šta je bio cilj balvan revolucije, ili pobune Srba, ili ustanak Srba, kako god možemo ga nazvati, ne želim da pežorativno govorimo o nastajanju srpskog naroda da se zaštiti i da opstane. Samo govorimo hladnokrvno govorimo o političkim ciljevima kada dajete pušku u ruke nekom. I to je po meni izuzetno velika odgovornost. Kada vi nekog šaljete u uniformu i dajete mu pušku u ruke, on postaje legitimna meta. I tu su onda živote u pitanju, jer sa tim nema igra. Šta je bio politički cilj srpskog ustanka u Kninu i u Kraljevu? Politički cilj je za početak bio da taj narod ostane u Jugoslaviji. Jesmo mi to ostvarili? Nismo. Šta je bio sledeći cilj? Sledeći cilj je bio da kada Jugoslavije više nema, da taj prostor pripadne nekoj trećoj Jugoslaviji ili nekoj velikoj Srbiji. Jesmo mi to ostvarili? Nismo. I onda sam ja napravio neke paralele, odnosno analizirajući dešavanja iz rata 1991. i 1995. godine i onda sam pitao šta je politički cilj Srba sa severa. Ja sam dobio poruku Kosovo je Srbija. Dobro, Kosovo je Srbija, u redu. Pa sam pitao, dobro, na osnovu čega vi želite da pravite granicu na Ibru, odnosno da li je cijelo Kosovo Srbija ili će samo sever da bude srpski. Oni su rekli, ne, cijelo Kosovo je Srbija, južno od Ibra je okupirano, a severno je srpsko. Tako je nekakav odgovor. Slažem se. Onda sam ja opet paralelu povukao, rekao u redu, Republika Srpska Krajina je kao trebala da bude neka treća ili četvrta srpska država, izvinjavam se, Srbija, Crna Gora, Republika Srpska. Ja sam u ovoj prvoj knjizi izvukao analizu da je Srba van Republike Srpske Krajine negde oko 300.000, a Srba unutar Republike Srpske Krajine je negde oko 270.000. Ja sam pitao, rekao, kako onda vi, kako je moguće stvarati srpsku državu kada više Srba ostaje izvan te države nego što je unutar te države? Pa sam rekao, u redu, a šta ćemo sa Srbima kojih je nekoliko puta više južno od Ibra nego što je u ove četiri opštine? Šta vi mislite sa tim? To je okupirana teritorija. U redu, okupirana teritorija, gde piše da je okupirana? Za koga je to okupirana teritorija? Hoće li Srbija proglasiti tu teritoriju okupiranom? Neće.
Hoće li oni koji ustanu protiv okupacije biti zaštićeni Ženevskom konvencijom ili neće? Neće. Hoće li zakoni koji vladaju na tom Kosovu biti okupacioni zakoni, odnosno hoće li Srbi koji prave kompromis sa okupacionim vlastima biti proglašeni za izdajnike ili neće? Jer to su sve neke političke posljedice kada vi jedan deo teritorije proglašavate okupirano. Ne, to je faktički, ne formalno, ali faktički okupirano. U redu. I onda sledeći, na osnovu čega vi to tvrdite, onda sam dobio odgovor da je to u skladu sa rezolucijom 1244, da Kosovo je proglasilo nezavisnost. Ako oni proglase nezavisnost, Srbi na severu Kosova imaju pravo da proglase nezavisnost. U redu. Po meni, to je čak bilo i najsmislenija ideja koju sam ja čuo od 2011. do danas. Čak i sa međunarodno pravne tačke gledišta. To je najsmislenija ideja. Zašto? Ako se vrlo kratko ću odgovoriti, ako je 2008. godine nastao presedan deklaracijom o nezavisnosti Kosovske skupštine, gde jedan deo teritorije se ne poziva na pravo na samoopredeljenje, već na neka druga prava i ne želi da živi više na teritoriji te države, deo teritorije te novonastale države ima isto to pravo da uradi i da kaže mi ne želimo da živimo na teritoriji te države. I to je u redu. Smatram da legitimnost interesa srpskog naroda ni na koji način ne smemo dovoditi u pitanje kada je u pitanju Republika Srpska Krajina. Jednostavno, Srbi su imali svoj interes i svoju želju da žive u istoj ovoj državi u kojoj su živeli i pre protivustavnog i proglašenja nezavisnosti Hrvatske države. Koja je njihova želja? Tako je, znači Srbima je preko noći oduzeto pravo da budu konstitutivni narod u državi u kojoj su tada živeli. Tako da, legitimnost toga da zaštite svoje pozicije i da zaštite svoje pravo da žive u jednoj državi, znači svi Srbi u jednoj državi, za mene lično nije ideja velike Srbije, već očuvanja već postojeće države, iako već jedan deo tog naroda, to jest naroda na teritoriji današnje Hrvatske, izrazio pretenzije da proglasi samoopredeljenje i da izađe iz te države, onda i ovaj drugi deo naroda ima pravo i legitiman interes da kaže, što bi se reklo narodski, gde smo tu mi, i da zaštiti svoj lični interes i interes svog naroda. Kada je u pitanju već Kosovo i Metohija, pre svega moram postaviti pitanje vezano za međunarodno pravo, da li se poštuje princip suvereniteta jedne države ili princip prava na samoopredeljenje. I evo sad vidimo na jednom primeru Baskije, Katalonije, kako je na primjeru Kosova i Metohije otvorena jedna vrsta Pandorine kutije, time što je većina država prihvatila taj princip samoopredeljenja naroda. I sada u situaciji kada se dešava da je, što se kaže, mečka zakucala pred njihova vrata, onda postoji drugačiji aršini, onda Kosovo nije najbolji primjer. Tako da, to je neko moje mišljenje, moje zapažanje koje sam morao da iznesem, a naravno da suštinski i kako god, mislim da je nesporno da Srbi, makar onaj deo Srba koji na neki način može da se prikači i u realnom nekom funkcionisanju, da se prikači ka svojoj matici i Beogradu, da neskriveno pokaže takav interes i da se vodi tom interesu. Sad ne znam šta bi ti, možda, verujem da bi imao nešto da kažeš, ali ja prosto nisam mogao da ne izrazim svoj utisak. Naravno.
Ja bih najviše volao da Srbi upotrebio tu reč homogenizuju, ja sam juče gledao nešto o Kangrbu, filozofa hrvatskog, pa je on kritikovao neku tu reč homogenizacije, ali na Balkanu samo, nažalost, nacionalne homogene države uspevaju i stabilne su. Kao što ja bih volao, ja budućnost Srbije vidim kroz reserbizaciju Crne Gore, kroz spajanje sa Republikom Srpskom i stvaranjem onoga što su želeli generacije, na primjer, u 19. veku, to je spajanje Srbije i Crne Gore i dela, barem Bosne i Hercegovine, makar ovo kojeg smo uspeli da sačuvamo i da je to neka budućnost, ali moramo da shvatimo da ono što mi želimo, dakle, a to je ta homogenizacija i stvaranje sve srpske države, da isto tako i Albanci žele sve albansku državu, da isto tako i Hrvati žele sve hrvatsku državu i da se tu mora napraviti neki dogovor između ta tri naroda, možda bi se i tu Sarajevo mogu uključiti za stabilnost na zapadnom Balkanu. Da ne ulazimo sada u raspravu, mislim da sam dovoljno izmaltretirao vaše kolege iz Srpskog kulturnog kluba u vezi konstitutivnosti Srba u Hrvatskoj i njihovog prava ili ne prava na samoopredeljenje. Moj stav je tu jasan da je ta konstitutivnost bila samo nominalna, nikakva, da nisu imali pravo na samoopredeljenje, to je moj stav. Ali takođe, što se tiče Kosova i Metohije, dakle, spomenuo se suverenitet države i pravo na samoopredeljenje, dakle, ili samoopredeljenje. Dakle, nijedno ni drugo se očigledno, nažalost, u 21. veku više ne poštuje. Ili pravo samo sledi silu. Ovaj čovjek koji mi namiguje sa stola je isto ispoštovao pravo pod znacima navoda naroda na samoopredeljenje kada su Rusi u pitanju na Krimu i pripojio, anektirao Krim suprotno međunarodnom pravu, kao što je po meni suprotno međunarodnom pravu su zemlje Zapada proglasile Kosovo i Metohiju za nezavisnu državu. I to je Pandorina kutija. Katalonija je možda onako loš primer zato što je Španija i u Evropskoj uniji i u NATO-u i mislim da... Kakve veze? Pa ima, zato što je to jedan bezbedonosni kišobran gde niko neće dozvoliti da se taj problem rešava nasilnim putem. Problem je više na istoku nego na zapadu. Imali ste problem Škotske, pa se ljudi kulturno izjasnili, hoćete da živite u Velikoj Britaniji ili nećete da živite u Velikoj Britaniji. Pa imate sad problem gde Velika Britanija izlazi iz Evropske unije, Škotska kaže mi hoćemo u Evropsku uniju, većina Škota glasala, pa nikom ne pada u Škotskoj na pamet da sada oružanim putem izlazi iz Velike Britanije. Dakle, na drugi način se rešavaju problemi na zapadu, ali na istoku je dalje bure baruta, pogotovo postsovjetski prostor i postjugoslovenski prostor, gde ako ne poštujete one međunarodne granice koje su po meni nepravedne, dakle, avnojevske granice su komunističke zaostavštine i nepravedne su po nacionalnom, istorijskom, bilo kakvom pitanju, ali ako ne poštujete te granice, vi otvarate Pandorinu kutiju gde će se svaki narod boriti za parče svoje teritorije i to je onda igranka bez prestanka i nemoguće je bez dogovora i nacionalnog pomirenja praviti zadovoljne nacionalne države koje bi živele u nekom mirnom suživotu. I sa Kosovom ih završio, to je neka moja vizija, jer da mi od Kosova i Metohije treba da krenemo od nule, odnosno od bazičnih interesa, a to su zaštita srpskog naroda na Kosovu i Metohiju je primarna. 2. Što je efikasnija i funkcionalnija inkorporacija srpskog naroda i srpske zajednice unutar kosovskog društva zarad ostanka srpskog naroda. Pod 3. Eksteritorijalnost srpske baštine na Kosovu, mislim na crkve i manastire. I pod 4. rešavanje pitanja državne imovine Srbije na teritoriji Kosova i Metohije. To su 4 pitanja po meni na kojima Beograd treba da insistira. Mogu sam dodatno pitanje, pošto je Đidić ubijen nakon što je tražio da se momentalno krene sa
rješavanju baš tih pitanja. Zašto Demokratska stranka, koja se stalno poziva na svog bivšeg predsjednika, nije odmah sa tim krenula kada je bila na vlasti? Zašto sada vi kao članovi, pretpostavljam sada, svi ostali članovi Demokratske stranke kreću sa tom pričom, a znači od 2001. odnosno kada je Đinđić ubijen, 2003. godine do 2012. godine, znači koliko je to bilo vremena, to nije bila tema. I onda smo došli do situacije da se na samom terenu promenilo mnogo toga i da naravno više su naše pozicije takve da više ne možemo da idemo dalje. Znači, kako smo tada mogli, to u principu je Đinđić tada bio u pravu, iako ja njega nisam podržavao tada, ali sad smatram danas sa ovog stanovišta da je on tada zaista bio u pravu. Zašto vi niste smatrali od 2003. do 2012. da Zoran Đinđić nije bio u pravu? Zato što 2003. godine smo se bavili Sabljom i čišćenjem Srbije od tih zločinaca koji su ubili Zorana Đinđića i sukobom sa tom Srbijom koja je osmi putnik, dakle tim paravojnim jedinicama koji su okupirali državu Srbiju i koje su, dakle, zlo ostalo iz 90. godina i mi smo pali sa vlasti decembra 2003. godine. Demokratska stranka nije bila u vlasti od 2004. do 2008. godine. Nije bila na vlasti. Na vlasti je bio Vojislav Koštunica. Mart 2014. godine, dakle onaj 17. mart 2004. godine se desio kada je ministar policije bio Jočić, ministar za Kosovo, mislim, Slobodan Samardžić. Bili ste u vladi, vi ste bili u skupštini većinu. Mi nismo bili u vladi tada. Mi smo imali, od 2004. godine smo imali 30 poslanika. Ako bi ja mogao samo, znači da ne svedemo u promociju knjige samo na ove posljednje teme, ali s druge strane moramo, ako pričamo o srpskom stradanju, večeras ne bi bilo u redu da zaboravimo da srpsko stradanje, osim na Kosovo i Metohiji, postoji i danas u Crnoj Gori. U milogorskim i zatvorima danas leže ljudi koji su tamo samo zbog toga što pripadaju srpskoj nacionalnosti, samo zbog toga što su Srbi i samo zbog toga što su poslužili Milu Đukanoviću i njegove ekipi za montiranje lažne afere pod nazivom državni udar. Tako da, mislim da je ovo prilika i verujem da svaka prilika je dobra prilika da na neki način uputimo apel našem državnom rukovodstvu da povuče određeni potez i da pomogne Srbima i onim utamničenima, a i onima koji su nedavno, kao što je Branka Milić, posljednja koja je izašla iz pritvora. Jednostavno pozivam državno rukovodstvo da pomogne našim građanima i kao i ljudima koji su na meti crnogorske vlasti samo zbog toga što su Srbi. Ne znam da li ti možda ima nešto kažeš o tome i ja bi ovu večerašnju promociju, ako dozvoljavate, završio sa tim. Ali ako je kratko, molim. Kratak treba i odgovor da vodi. Kratak pitanja su kratka, ali odgovori su dugački. Što bi rekao jedan moj, sad mogu reći najbolji prijatelj, kaže, ne razumem zašto je tako bezbolno prošlo odvajanje Crne Gore 2006. godine, kada je Crna Gora isto stara Srbija i tamo imamo sličnu istorijsku i kulturnu baštinu kao što imamo na Kosovu i Metohiji, ali verovatno taj mit Kosova je stavlja primat toj teritoriji kada je vezano za srpsko, kada govore o srpskom stradanju. Crna Gora je zaista ugrožena i pošto se nalazimo ovde u prostorijama srpskog kulturnog prostora, ja sam zaista pokušao da se aktiviram, da delujem na tom srpskom kulturnom prostoru. Posetio sam Crnu Goru u decembru, u januaru, bio sam i u martu, napravio nekoliko emisija i to u saradnji sa Srpskim nacionalnim savjetom u Podgorici, posetio Srbe u Nikšiću, u Danilovgradu i zaista je to jedan otpor
Srba koji je za poštovanje. Najveći autoritet tamo ima mitropolit Amfilohije, koji je neosporno zaista i duhovni i svetovni autoritet, koji, znate kako su Srbi, tri Srbina, dve partije i tamo se dele, svađaju, ali ipak kad Srbi ostanu bez države, oni se vežu za crkvu, tako je u istoriji bilo i kada smo ostajali bez države, nismo jednu specifičnu vrstu teokratije pravili gde su naši mitropoliti imali i duhovnu i svetovnu vlast. Crna Gora treba da bude aktuelno pitanje i u Srpskoj skupštini i u većim srpskim kulturnim i naučnim forumima. Srpski narod u Crnoj Gori je potpuno marginalizovan, blizu apartheida, negira mu se pravo na jezik, oduzimaju mu pravo na ekskluzivitet ortodoksne, pravoslavne srpske mitropolije, dakle i verski, i nacionalno, i jezično je ugrožen i prosto je neverovatno da premijer Marković dolazi u Beograd da mu se ne postavi prvo pitanje. Dakle, prvo pitanje ne treba da bude autoput Čačak, Podgorica. Prvo pitanje treba da se postave šta srpska deca uče u školama, da li uče srpski jezik i srpsku književnost ili ne. Moja neka vizija, kao što sam rekao za Kosovo, moja neka vizija je da mi preko jezika, preko tradicije, preko kulturnog nasleđa objedinimo te srpske teritorije na taj način, dakle kulturno, jezički, a da to bude prvi korak ka konačnom cilju, a to je državno ujedinjenje Srba. Crna Gora je eklatantan primer gde treba delovati na očuvanju srpskog identiteta, a to je pre svega pomaganje nacionalnih organizacija Srba kao i Srpske pravoslavne crkve, odnosno mitropolije Crnogorsko-primorske, koja je zalog opstanka srpskog naroda u Crnoj Gori. Hvala ti. O ovome smo se u potpunosti saglasili. Drago mi je da imamo iste stavove što se tiče kulturnog prostora, ujedinjavanja svih srpskih zemalja prvo u kulturnu, neku zajedničku, nekom da ćemo vidjeti šta će biti. Što je osnovna ideja. Što je osnovna ideja kulturnog prostora. I da vidite, pošto se menja geopolitička slika na planeti, gde vidite Srbiju u budućnosti? Na zapadu. Samo na zapadu. Kao obično. Tako od vas. Ništa, ja bih se zahvalio. Mogu da objasnim? Možete da reći. Ima neka teza, mislim da je Đure Đašić, to istoričar, rekao kad je jaka Srbija, jaka i Rusija. A mi smo svoj nacionalni cilj ostvarili kad Rusije nije bilo. 1918. godine Rusije nema, a mi ujedinjujemo sve srpske države na kraju Prvog svjetskog rata. 19. vek. Srbija nije gledala u Rusiju u političkoj ideji, već je gledala u Belgiju i u Švajcarsku. To je bio model političkog unutrašnjeg uređenja Srbije. Dakle, narodna seljačka demokratija i borba ne samo protiv spoljašnjeg, već protiv unutrašnjeg okupatora. Ruski carizam, samodržavlje, autokratija i tako dalje je bila potpuno strana tim Srbima. Oni su se borili i protiv Miloša, i protiv kneza Aleksandra Karađorđevića, i protiv Milana Obrenovića, i protiv Aleksandra Obrenovića za svoju slobodu, za svoj parče zemlje koje su hranili svoju porodicu. I Srbi su bili ekonomski i politički nezavisni. I borili su se protiv autokratije i protiv takve vlasti, za demokratiju. I gledali su, dakle, to oni su bili, ako je negde radikalna ideja narodne demokratije bila u velikom procentu implementirana na Balkanu, pogotovo a i u Evropi, to je bilo u Srbiji. Jer zašto je na kraju Srbija pobedila? Spletom geopolitičkih igara, naravno, ali ona je bila u Prvom svetskom ratu. Evo, mi ćemo sledeće godine 100 godina slaviti. Ona je bila na strani pravednog dela sveta. Ona je bila na strani demokratskog sveta. Dakle, uz Francusku, uz Ameriku. Nije bila uz reakcionarne sile kao što su Turska, Austro-Ugarska, Nemačka, koje su zaslužno propale, kao i carska Rusija na kraju, ne zaslužno, ali tome možemo da morališemo, ali koje su sve propale posle Prvog svjetskog rata. 1910. godine samo 2% građana Austro-Ugarske imalo pravo glasa. Nekim reformama do 1917. taj 10% je došlo. U Srbiji
50-60 godina unazad 90% stanovništva imalo pravo glasa. Kad budemo bili tako napredni, kad budemo te modele ispravne sa zapada implementirali ovde, da jedna mala država kao što je Švajcarska, kao i mala država kao što je Srbija, ume da brani svoju slobodu s polja, ali i unutra, onda ćemo mi biti zaista nezavisni, suvereni i građani i nezavisna i suverena država. A sve to ove vraćanje autokratije, crvene monarhije, slobizma, vučićizma i ostalo su samo koraci unazad i za zatvaranje i smanjivanje slobode srpskog naroda. I zato je pravi zapad liberalizma i prosvetiteljstva, ono na što mi treba da učimo i oni srpski liberali iz 19. veka trebaju da budu uzor, makar su meni. I na osnovu te ideje Srbija i dobila nezavisnost i slobodu. Ja bih samo predložio da sva pitanja posle tribine, Aleksandar će ostati još tu s nama da znate časkanje, ako još neko da nešto. Samo jedna rečenica koja je najvažnija u svemu ovome. Knjiga košta 700 dinara, ako hoće, može da kupi. To je bila najvažnija rečenica sve ovo.